Soljena špageta pa pico, nekaj. Pica. Ja, makarone. Rim, ja, Francija, Švica, Slovenija, Avstrija, ne vem, Vatikan, ki je noter. Slovenija, Švico, Francijo, Rim, Slovenijo, Francijo. Ne vem, kot čaj ali pa kako, nekaj. Najpogostejši topli napitki. Espresso. Our schoolmates associate Italy with food. Geography of Italy is not our strongest point.